Abusia bɛdi adi sɛ ɛyɛ AbusuaPanyin dada a yɛtu na adeɛ so yi ɛyɛ to park abusia wɔde nsɛm bi aba abɛto dwa ɛne nsɛm no tim legal wife fofoɔ ɛte nsɛm yi mu bɛdwa paa yie na wei ɛmfiri baabi a sɛ ɛyɛ ɔmo nso ɛkasa ɛde ma ɛyɛ AbusuaPanyin Kofi Wusu no ɔmo ɛna ɛde abufu kɛseɛ paa nso ɛkyerɛ nsɛm mu ɛto nsɛm nsɛm a ɔmo ka nyinaa ne sɛ wopɛ obi a sɛbi asase yi so ne yɛm ɔnwono ɔyɛ pɛsɛme nkum nya wɔnwene nipa ho a ɛyɛ obi a sɛ ɛyɛ maame Akosua Bempoma kyerɛ sɛ ɛmra lumba tɔ fam no ɔfrɛfrɛ mu nyinaa ka kyerɛ ɔmo sɛ mommra na nka ɛyie aba abusua mu sɛ neɛ ɛyɛ ɛyie ba abusua mu a AbusuaPanyin tena se na wɔne ɔmo ɛyie no fɔ ɔmo ho paa no wɔne ɔmo adi nkɔmmɔ na wɔbisa ɔmo sɛ kwan bɛ so ne ɛbɛfa a ɛbɛtumi anya sika de ayɛ ɛyie no wɔsi bi kɔ so frɛ Bempoma mo ɛfrɛ ɛyɛ mpanifo wo mu nyinaa ɔmo ka kyɛn sɛ obi ani hɔ no ma sɛ bi obi nya sempo a na aka pretaku kura mpodi ama ne sɛ ɔmfa mbɛyɛ ɛyie no ɔno a ɛnkonko pɛ sika mbɛyɛ ɛyie ne so akɔ yɛ ɛyie no ɛde aba wi a afei mo de ne nam sɛ motu na de so simply because wɔyɛ ɛyie no wanyɛ account amfo mu obi a baabi esi elumba nsensem bebree no no wɔka ne na wɔkyerɛ na de kyerɛ sɛ wotwa ne mene kura mpo na ɔne abusua bi ansi nkunya ntena sɛ ɔmo ba bɛyɛ account abusua ɛne wɔhwɛ sɛ ne ex AbusuaPanyin Kofi Wusu to park wɔn kasa ma no ɛka wotimi sɛ papa no n'ani abere pa ɛnya asɛm ketewa no mɛpɛ sɛ ɔbɛka me ho kwagye nsɛm no nkyɛmu ne afoforo bebree ka wa ha gu so ɛyɛ otumfo ba TV plus timi de ka me ko a fine an audio is out say ohene say onwa which is contradicting what ohene came out to say but he should just sit and reflect. Time will tell. Problem we shall say, trika, did we know, say, we will get to a point where there won't be a certificate for Mami Akosua? Nobody knew. We are sure, say, a lot of us probably thought, say, hey, certificates, we were, whoa. But it could do court, we also, time will tell. So to me, he should not rush. Just wait. At the right time, he will be vindicated without even doing anything. That's all I can say. Hey, Queen, Yamisha, would you Queen and Yamisha? I say, I can't see me. And the meeting platform be also. Hey, see you. That's a man who say. Oh, send me business. Maybe see you. And so we take care. My uniform to question Obuza. Debbie. It becomes a problem. No, yes, say udru fear. Nyame ya don't do fear na wura dem na obisa sa question. Oh, most time we will fear me bisa me name ire wo amitimi bisa. There's nothing wrong with that. Obisa na ehu. Onye wrong but who there 94? See who there 94 why? Because we be kind 94 man. Any here. Mr. Shamo, me pacho, me busa asem bi wa ha. Yeah. Wonya sure say that lumba case anyway buy abusua no na ntam ne da ho da nsa na papa ne ba bewu ntam ne da ho for memfa ne say about 2 years or so ansa na that lumba but na ho asem no e da ho na ehun emma ase de aba bedri anka wo hene no kakra bi aja wotena konwa so wonya sure say e ba ase no wo hene no ma ne ho kwan ma mama chana mo ne Bempoma mo apushi na kwato ba bia ense se ense se woda the nana asem ni the position na me wo asem we mu nyina no abo na tofa ya ode aba me position nyina ne se di obi abeye bia me bia mi gyina ne se asem we ya abeye again sa popularity on social media. A lot of people are trying to prove points. For Asantefa Mamreno, we are say and people prove points are every year because then another moment penny say
wonim sa ade bi eye bone na ugusu na woye endo mo mpe kura ba se wunya no ho na wodo hu si ni duru a o ma beka bia ma nti me Mr. Asante the ekosu nyina it is connected to that lumba there no ena se wo hwe AbusuaPanyin asem mesi ya utimi koye ayi emiye ka se yede ayi na akoye no etu minti bida menim say ayi one of those things administrative error obi eno the administrative error eyi na di at most if you ever try let's say be query at most administrative error at most he be query but say etwaso bebra na afi ye de ayi wadi na wakoye ayi aba na wo de ayi no mo say ankoyi a I'll try to remove her ah ade na ebi mo eya ade sa say enipa a yeti ha ni emfonso eni ho me ametie enne metima ye mfonso ewo me amadwuma me yemu nti AbusuaPanyin in discharging his duty as AbusuaPanyin no wa make error ezi sa mebrebe amanfo ye na yetu no e wosen ko be ka kire me na wosen ko be si ni nyina no efiri eze de kwen ka asisi ya no time eda ama asemi ya hu se asemi de e wosen ka utility sisi e enso emre ya ade a itimi ye na ema bebre Mr. Asante eminim se ekodu ba bi no nipa bebre baba be hu se sa court issue ne sa no mane nyina eye 1 year anniversary na e beba na eno hu nti na nipa bebre o mbese chenchena o mi AbusuaPanyin si nche se na be yo metima ye 1 year anniversary ebinum hu ne say that lumba wuo no they have to make money out of it and 1 year na se ni ye nti o ma enya e wo se o mu de 1 year no e make you musika after 1 year no me I know me AbusuaPanyin to paka kama mo ma yo mu 1 year me am dry me AbusuaPanyin to paka ma mo ma ye bo 1 year no omonye wi adi ebiu omonye wi adi ebiu the beard we be see eh obi ntimi ntu AbusuaPanyin free da konya so me say asemi e be cha e kwa akotwa wo tumfo ani obi en obi tibatu na free da konya so omo pese omo free points ke they are in court to prove the points so you see yes you too do pese omo ya no and to me it is me pacho wadaroma mema yeah no in all no de na me pese me hu say enti nanka asem we sha ase na twetwe nsem we ba nanka pa akoso hene ni like we ni yi bi sen ko betimi stopping na busuafo no in a way say omode akunwa asem no ebeba in lie and na make us a papa no e fa baby no he's enjoying the air no efa baby no also bema me ho akere wa me nso betima ma mo nso ho akere he's enjoying but onu ji no pese obi na ni se de be ye kuduru tumfo ani ma obetima twetwa age no but the air nyina o ka so pa nka ofa strategy we e de push AbusuaPanyin out nanka AbusuaPanyin free akonwa ni sin nim na je se nka wono na anya kwan 100 like I enjoy na akonwa na akonwa ni sin no kra de akonya ni sin de onim se ba bia eduru no onu ntimi bibia obi antimi enwo AbusuaPanyin obi onim amamre bia ni se AbusuaPanyin ba bia eduru no obi eno a obetima tu AbusuaPanyin tipaka eji otumfo onim de na isi so because you can't tam ewia you can't tam ni wi that's it AbusuaPanyin tipaka eji edun kunima o can't tam na in the capacity of the nti otumfo obo bebu ana say Kofi Wusu anaso obobo ni bi say AbusuaPanyin tipaka eye momo line na iwo se mudia say na otumfo beka obi oni mama mre bia so otumfo be refer na se AbusuaPanyin onya so otumfo nya bi na no friend otumfo AbusuaPanyin sisi ya obi ye na kire nyina sabi eye rodo rada se me nkwase asem
It's me. This is the Akosua na social media validation be a Akosua amount for say he score they want to score points be just to laugh at the other side and very baby yeah me who did you. I have been saying this for a number of times baby yeah because Osha asemi bae na asema sifie this me fan say this year Bempoma to say ya to form na abusua inse say abusua be gina brane no na emu abusua mom ko gina me fan say ma me ne e bas nim abusua me no timi ko gina ma no ba ko achi eyi ba ko si nchen wa bra be ma ne ma ne me no nyina wo ma na ye ko ati AbusuaPanyin no na papa yi asa wo hene a wo na wo da abusua na no a me fan say bibi ni a simple sentam mpo ho a nka you came in said no baby ade no nam no ye mo ye twa wrong entinu munjai bibi anto nki ye nsie de hye ni nwina after that no nsem bia wo ho a anka yaka but we num nyina achi no amane sa wakana no atuma until now me da sa ko manhia ne di ase me do AbusuaPanyin to park ba obisame a pa Akosua hine onye hye onye boni bi obisame a me do ne pa ba obisame a ono he send ono onim say ne ho to no ba ya ncham bi bo ho na ebe bo no ho na agere da na agenje no nya di we omoyi ono oda bia na ni ti a mati bia o tene mpa so a nti me da be pa na me beba me kwa ko mensia ibetumi na agenje no na dia Akosua no nya ni en kan code da kan set ono obenya kra na nka we atuo ma na nka AbusuaPanyin ne abusafo no maka ne bia ntokotwam obenya no sa o tete mi amesoma mu obi atete wa ebeti ba mu obi atete wa I have a question. okay Me pacho, my question is say, Miss Remo, it name says say ka say or hiniba media ne credibility at stake wa ha. Say no, say mate say enra I think say video bia na ye ka say or audio so hwa e chese one na ne kasai na ma ne ho kwan say. Ofa emetu dwa no kasa asem ne ma no. Say ohiniba credibility at stake. Miss Remo, said ye be ya watching bi no. Obi ne ohiniba kodin koma onsro inti no. Audios no so odipa outa. Me pacho emra why was oye na oye at the safest side. Ohiniba on cast audio ana Mr. Sante o kan bibisa. On record record also on me pacho tie me emrante hini ka say enye so a recording name ombeko MTN or whatever you no makwa also on MTN no mo find sadie no makwa find out no mo dia ba emrante hini mo na enye something that ohiniba nyesa mame onye ono odim panyin komo ono onye odim die bi onye why emrante hini trend mama lande Miss Remo do can question obisa kasa mi pese mi bisa se otimi ko MTN ho no de ko oko na ne nsa kwa eka se de be ono so enko yese sebi ote ho anu no de ne pe baaye no owo mra kwan a obetimi di afaso na wetimi di saade no ama e defend ne ho se de be ya ochine bi ohini ntimi fa ni nkojina court nkase me ne wakasa na ebi a wako akwakofa enkoma yedi aba to be no asamo we no can me crop major asamo we say so ni record or recording wa opede never defend no pa on fa jinu and no never the evidence never bounty right ana mi bo mi ko mi bo makash ya mma yakoma mrafom ohiniba tibi bo ohini edua
Then can you suman kwa hene ebe chi de do untimi si a mfie kura bi. Onya bodua pe. Unu say asasantuma ye modua. Onya bodua pe a mfie unzi obi. Gini ba wa tumi si hobby wa ho. Debi. Untimi. Okay. Bodua pe. But me see for my hopes a question na maybe so we bet me answer maybe dem na metiase emra mu no say a conversation or kwaje afri yi di akọ defend no wo court right by say okwaje abebo no media so a also nya the consent of wohene no. Okay, nti obetimi di ohini na famra kwan so ho. Debi me say bia say si ohene no ese wadi fame no onka oni ni nkomo bia ohene ni so ni nkomo bia ohene ni AC ohene ba okota ohene ba beti ba kwaji sa conversation di akokot e di akọ defend no ba say okwaji sesi a no obebo ni sesi ya in confidential because ohene ni beti ba ka cho say men kan wan kan je mi so di meeting nkomo ba bebo. Yeah, what's your show? Inti me pacho na chese say no. The only way ohini ba betimi di defending ho. Any so di ohini be court na. Ohini ba on ka so be defending ho. On was emre eni here. Because on the credibility be obi so be gine di nka say one or the ne pe. One fan say. Let me tell you about this life, you weigh opportunity, we call something opportunity cost. So, oh yeah, we say they are signed with you. Pacho me see for more my busy me so on met you. Pacho I me we they are signed with you. Na etna bi o access a one in fee no we Wusu ana. Me so here be nim dey, he will not do that. Asantima so ka o here ba ko a, obu nyina abaji amom. So okra enu di nkomo etna bi say na abetima ye. It o here ba no. He will never go on that tangent. If you are yeah, it's here in the he will not do that. May a come or in a back cry, say, as me on kept you. And what Chama, Semna, Abu Baku, Dimpe, Zubia, Asemna, then Obeba. I mean, it's as we social media, so now amount for pay validation. Obi Odima Santiam, Bribia, and Sasimi, a quaco chawa, if it's other than I hire. 1 year anniversary na banana bi no mpese o moje 1 year anniversary no moje ye eno a na disa no ma wi anya aba enya ade a obi betima je to park a position be free themselves obi o betima je position free to park so you tune for this silent time because o kan time no as AbusuaPanyin no o kwa ye ebebo so ko pa ko ye ka say e ko na AbusuaPanyin on sorry no saa na ọkọ otu mfọ ya bẹrẹ sọ ẹkọ na AbusuaPanyin sọrọ eti obi a oye obi a na adwene da obi ọjọne kọ ẹkyi sẹ bi o enim sẹ asẹm mi ẹjẹ beebi a yẹ ka na ẹwọ na ebewi ẹkọ akọtwa wa yẹ ka asẹm yi aba ebinom pẹ social media na ẹwọ nti amanfo pẹ sẹ ọyẹ bẹti sign at all costs nti wọn kọ yẹ nneɛma a ẹbɛtena mpanyin nsa so ọhene ba nye biribi ma ne ntena mpanyinfoɔ nsa so onim beebi ogyina ɛna onim ɔmo ɔne ɔmo di nkɔmɔ ɔkasa bi ɔde twa to bi di mpanyin nkɔmɔ to ɔno onim saa nneɛma wei no menya sure sɛ ɔhene ba bi gyina so wɔ defend no ho ɛwɔ social media na akyire bi access a ɔwɔ ahemfie no ɔlu ɔnyɛ saa ɛma no ɛsi. Me grandpa me meeting been on Kofi we muko against 1 year we meeting be mama China any ni busua for meeting be no muko person say we no mo jayo mo life ma wo so let you know see ohene ba media ene ohene no ne bonkobo so ehia say obe babesa no ho time he just needs to give time some time enya sempia na obabe yiwa no ewoma no kwani nyina babe dedi until whether your credibility is on the line or not crampona eye panyin na onene din komo and you took his trust, he gave you his trust.
Into ntimi da no ho say because otwine kwakoye wenti no gidigidi na me so ma bebo audio baby oyesa the future way obenya nyina no obe block no where is just something that will not take long. Actually, so no manshia besano because assembly will end up there. Ntombo dini sanya ebeba out. Te hono na obetimi asano and obetimi aba back abe my explanation. It is ever so no what down for din komopa. And you trust that friend, your friend also trusts you. No biako can be one chain. And yet by force say obey you mama. Ubeye di nyema nkasa beba out. We've seen something I think today or so. I was say Alex platform so. Akobrim to say onim baby a dear we onim de ye no we can ho. Benda about out to say onwa nkasa had a statement of claim from the court with under oath say dear wu ha on this day on that day just say we admitting nyina so at the end of the day no be obefa that document nyina no we realize say Akobrims has been playing with all of us from day one until that took long mom but eventually no the truth is out. Those who are interested will see it and say, oh, okay, so all this while we've been following her, she knew what she was doing. So now I can decide whether to withdraw from following what she was saying or still keep a blind eye and fight for her on things that I know say is very wrong. Nti enye bibia na gidigidi no akosa ho na wetimi fa no kokot wetimi fa no kwa ahemfie oyo hene na wonene bonkomo. It's as to whether the okaye and the okaye no is between the two of you. But the final verdict for us will come from when they go to Manshia. Ehonomana or heno, see a yine pabo so shane pabo, we will all draw a conclusion from there. Okay. But for now, no, before say Oheniba media for us is credible. We can follow him or we can keep a third eye and follow him. Or we can go to Quinte Media and listen from there. So now we have options, but the final truth will come out when they go to Manshia. Manshia so this Ghana quarter, Yakoba, or Manshia first date, second date. By the time we get to third date or fourth one, we all know, and that will happen before the end of this year. Unlike Emma case, could go on to the next 2 years. Oh, so that's what I wanted to add to Shamo. Okay. Thank you, Mama. When you buy that CB nyame enhira and then on so submission or the abre na mo support platform. You best mama like page no na yen share ma foforo. Platform here platform a ye dey educate here ho yen didi atem. Yen kasaka sekwe bia and at the same time yen nyina ye dey ehia service. That lumba nseme ba ye no that dey make say after that lumba case no. Oh, why obi day. A lot of people will lose their credibility in terms of say yes so life amanko for Akosua. Slowly Akosu the being so everybody begin abenya weight in TikTok. Ebi ene yenu aba Akosua nyame adom. No oko baby. O decide say onko obiam na baby onam na ho toro no. Ana won hu niam so yie no. Obeso na life nyame adom. O de no kre ene pepepe ye adwuma no. Nyame adom kakra wako nanim. Enti e besere se mon like page na mon share my na ye nyina ye nsua ade kakra. Shamo wonim bi Sakante mame answer mame so na kwa mame answer question this ya na ye do obi bisa am question bi na mame me ka say ntem jai obi say Oyeneba ebe lose the credibility is not lost overnight. The length and your longevity in the game over the years they wire and no and I say Okoso na ugufu a you started well
by a failure information be out the Bible to be consistently information everybody be na the left side instead of the right a whole amount for better say lose trust in you. Credibility is not lost by making just one mistake. It's amount for success or never be losing the credibility. Credibility is intact over the years. Juma why ubia no one follow in the media. Information answer more so he never be losing the credibility because of just what would the emphasis say mistake for this singular mistake, it's be more anybody losing the credibility. He still has his brand, he still has his YouTube page or the church. If you can choose not to believe him, but most people I want to know they still believe on him as an authority when it comes to issues if we mention about Manuel's. My auntie or whatever. So why? Me Jana me can say said me brother kwam say no kan say visa. Asem me nyina say Lumba o ma hwe hu say aye na abusuapani ye no ho. Sisi ano o mo so e pe kwan bia say afisiada no. O mo so be ka so mo so be ye. Na o mo so aji o musika because abusuapani am o ma nya o musika na say entalumba yi na so o mo saka no. Enti sa na tie dia ene ye be wo nkonsa afiri ho ye wo nkonsa afiri ho ye nyakwan aye lumba fishada na ye fishada na ye nyakwan agi amanfo but o mo so num sesisi lumba no fishada gro mo bedi no en said anya papa biasa because ayi no alulumba ho do a esese enipa wo say wodi be your friends say wodi be bolumba nsan wodi be ye lumba the friends simple na fish ada no ti say sa oto no o matima mamanfo amofri amanfo afri sa alen eno na say o target nyina me say o mutimi pama busu apani firi ho dia enye o mu TikTok abusu apani o makofa na bai obetimi aya amomo sa ka nikakre o mukakra o so moje na iwi aso utwa katema wi na anwene bia abusu apani le boni a ne say obi ewu nuaja nkwala mako poli ezia o na ge wo mu kra na last born kra only 4 years na lumba busu afo de me bra me da na me dwene wo ho a me dwene ho a me nti ase na me wu busu o ye greedy sada se nipa na wu eja nkwala ene me si bra me won kwala mi nu wo fie nkwala mi ni po akra wo mu school fees every term me twa 80 million a term akra en school bi wo ho a $, me yo so lumba on fa ne man ko school se bi ye kra je si twa 80 million bi o wodi nkwala ne be ko school papa school a ne bo odene e bi om kra mo je $. Ne wo do bro ni ankramam to duane am nkwala di ahwe nkwala nsia enfomo ho jemo nyima se kwa mo fa so mo benya kodo fuso adwapade benya ne sikadi ne ho sikadi ane hiamo ntije be busua pa ne lumba busua fo ne busua pa ne se dabi mempene emamo nye abaya no ne ye friends enkwala na lumba gya ho mempene mo nya mumu ne akutukum enti asem nya mawro ho asem nya mawro ho se obi enti mewu enti kodu fuso tiase no wati ase no mu kamu betu aye de mu yi na moti se busu apani hu aye ni aye betu no ye mpene ye ne because so be ka kire me se asante amamre no be ka kire me se ye yi a abusu nyina ne kopɛ besia enya de ye yi aye ana mo nsamfo amu dienti ana mo nsam amu yenti mo bu aye ne ma abusu apani wakoye yi no wakoye yi na obi a wo ye yi wan kopɛ besia ma ye bie wan fa wan ka ho bi na se ayi wakoye ye na wi a wo ye de bebu san se ye friends o bebuka nyi na so fentu no na wi aso wo se de bra me ka no eno kro be koso a ye de hie am nkontopo ho ache
me say paako se yin baby odware Pacho masamba. de wo che wo machi a wo ye nyina de wo ye nyina se de amanfo aka bebele e kwa kotwa otumfo because abusuapani no no nyemre ana de wo so wa yi na abusuapani wo no abusuapani oba ade papa be no watima aye a e kire se wo no wo ye abusuapani mo de mo nkire me mo si yi ni se wo ye abusuapani e de be pa no watima aye a okogina okura aye akase wo ye abusuapani wo wo dem che enti bi de na wotira masamba no. No questions now. Yo. Yen free akama mu ba yesua kakra. Bendem pese me de me questions esua de mo. Akama mu no. Se obi wu a eya mu nkaka waware a eya mu tu ni pani fifia na me fa de la se me ka general akan me de bisa questions. Me can say caneno diana yana nanum yen yen to mfiri fie ho specifically but a dine as a bia if ye ni ye if you can say bia me fan sense canene de na abusia like abusia fie family houses no yes but if you no bibi ti say here a dine na ne papa ne dem no mostly eno no motum eno ani ebetum na bia ense ebase ya enya wonkwan na woda entie bia ye ma woni ma mpanimfo mostly ya na mo ne ma mpanimfo na omukuna wu na omanyinyine na eda omo na ya na ne ekunafo da ebi wa ni patre bia ni pa 4 yes ana ni pa 2 ba akoda wachi ba akoda wanim na omo na wada kopim emsa atense 40 days no na ansantina mostly ya na omo edan na nipa ne dem no matum say bia in case of say bibi like ms anai bia na so what I say ya anti most wo mutum adan yes ye kwa ko bia na da kaso na ebia na oja bibi anti ebie su wi na je de wo mu nti so fie ne yo no ani fie dia na bia so wo ye nkrata na wo ye nsamanse se de ye nananum kana na wo ye nsamanse a na yakenkan nsamanse no na de ewo mu no na obi agene chefa na obi akone baby and no say after that no 1 year and after that na abusuane so sanete say odi adini oba wale ebia nipa na wafiri mu no yire na o say bia da bi yes sanete de na ye ja oba no ye ja oba no eko tifiri okonde oba no okay efre abusuane nsem sana medie menimu no enti omuka se omu ja oba na emre nyina na oba ne fifie ho kwa na so oba ne decide so ma wo member wa ha de metena no ense muslim se fini ebusuan fie definitely obeko so what yes se efie ni ebusuan fie na nya ukunu na nkasa ne fie na nsakane no ebia wato papa fie ebia papa ebia ukunu no tie na wote ne papa fie eba se ya onu ntimi mma ho fie because nya ebusuani enti as long as be man na wodo ba fie ho ne ni ho no na nso nya ebusuani ni de definitely wo beko fie and sanity abaye wo se na da so te. Oh, it depends the relationship na ewo oni abusua no. Okay. But say ye abusua fie dia, abusua fie dia, definitely obako. But say ye be man na fie dia, na ebi a oye bibi say ade na oye ye no, oye de man ma. No na betimi akwakutu om. Untimi. Enka so ba no ene ne man free fie o. Ano krompo no bi a ebi a ye che. Ebi a ye se ye man ma me dampon ba ko ebi a we like something like that. I know say na better no nse na ni ho nyame adum Rollins PNDC law na after PNDC law no say de no I say akle ho ne kakra kan ne de na say de ne ha adwene na tete ema kunafo ne ene enyanka no anase misia no na say de ne koso eba na he ni yetu oba na ene ne mana togu abonten na we afa we but ne no nyame adom enti no
as a niema a change kakra. Yeah. No, okay. And I dear odi the way film na de no. Automatic omutimi hu say that way ni ho a ekọ we ho. Like omashisha to ho na say the family just pick. No, dear ya ne woman it say nka Bempoma mu die ya abai. Ana nka bema bi edi da de lumba echi a. Automatically wono na ebedi na ade. Oni hoyi no. Nese ne wo fa ase bi ani da fom a. The rare of ase bi ani da fom a. Oso papa ni tuo mu a eye yie a. Wono mum ana ye de bema no. Say ewo ofa efiri mu no. Wo na odi wo fa ade. But say obi sa ni ho na ebi a obi na ni da form bi obetimi aye sa ade ni ho dia because what they are doing mostly yeah now we take in charge of the after the person na we no we take in charge so like una abehwe kwatutu ne niema mostly connected no sa na net bet ni dia ye do di ade kra mba okrompo no ekurani ne nkwala kra onfa omo wo ye kan ye na ye wie ye na obi ensa kan se ye cha ade no wonya bi se pedi aka wa se mo fa mo kwase ankodo wa nkwala no krompo onfi yes ya start crampo mo bi crampo say of a proper strategy no because I saw mo ye janesi enchen. Yes, eba say ya na akwa bi say obi timi ka say because you see I offer ya pokun timi meti that room bad there enti say bia ye hwemu a underline no ne wo fa ase bi betimi aye ana say o ma me nua ba bi wo ho a ono no so betimi adi ade no amana ye because oba ntimi ndi be ma ade okay no me next week question Obadi, Bema. Yes. Sanity. Obadi mean the Bema. Okota, yeah, one channel, yeah, I efe. But quite to say, Lumba kwa ba, you know, Mubia, I done it from near my yesia. From especially extra Abusua that lumpa efiri mu no da borika omo yeah yo me da say e che ma dwen so na me ho baby awa me samba platform so baby sa all the time we be share me here all the time we be share me here unim baby that lumba obi busa se ba eba mostly no emana ya na omma mai di omade but mema na de ya na omma mema ntani omade mostly ano de mi ankasa no nhyɛ da hu bi da de but ma de omma ma se ni we ne ba ni so akrompa a ebia panimu bi di ni bisi ne ebiti ade na ebi ode na sine na so but bema badie so yes bema ba di okopa de imomo de hu bi da de anya bia Ebenezer oyemoja na obuhube woni kan say teddy bear Ebenezer so line no nam so ntimi ndilim ba de oye cousin onye enyi direct enyi oye cousin see okay and video there then it doesn't have that cultural our beer near the ma will be there and because of interstate it's just a title yeah it's just a title it doesn't be hey, when I say Calvin is not part of Lumbe's family say about because now Calvin any Lumba family mentors the Kabna ABK what's the Calvin any mentors maybe my job meet me abem kakra ubetimi akasa ABK kasa meme ya aiku enya papa ebusun because ya something for me okay
You see? The nipa ne ka no on say the ye kan ye amamere asem. Sebe akan fo amamere mu no. Idi na de eni ejade. Ye be kan se de na menua ne di kan ka no. The all kan bia sa nete but ewiase mu ebie ne nipa dos no na ye be kan se enhihie bi wo ho ane mu ahoden eba fom ba so hwe akan se omo wo Ghana de bigidi se omo nyina da so kita sa ne emanim one yes se abusuano ena ebia papa ne film pie nti wonyini duru stage bi no konya oba bi no ne tena ware no ne wo ne ma na ya yenhwe ni sei sa kins fo mienu ware a o be mani film a ne mani ntimi ni na de the same time sa ankora na nso omukokodi omo maame nso side ade on the way sit here when ya ni won papa side but okone maame side de a odi ho ade enti ebia ye ka se ye si obi anemu de a be maba ye mfani nsi nanem lemom ne ko chusu free ne ofa ase anani nua bi ho enempo de dodo na no ye pontini nua mpo a ono no gitum wie no ode ara se obi asini na so like ne ofa asefo ni bi asini na so se bia o opese ota ebia ye ofa ase asoma si echi na wotretre no because akanfo edi ofa de me enze drum bi wa issue we by no ase drum bi ho a enipa ni bi ka ema ase akans no amamere ne ye bi no motan dinti amenta nko mintan follow in programs utia o mitie the way amudi nkomo ne fa pe na mitimi ka bi because unya be ya kan ni dia se de upe wumpe wo beto se idi ofade sa kunya da fie ho sa kunya na fie ho sa na kan fo ahyehye omo amamere enunti ne ma se de na menua na eka no oba ntimi ni be ma ade si besi a na bi atetetete na omo nya mema enokwa no edin se na mka esi de nipa ya dosu bebre ene akra keto akra na ye de ne betena ye de ne besi batenne no ene ma bebre ho no ma ebi se de meka na hoodin ewom na so ate because first no enke bia unu ebi ware fie bi mu na so ofiri mu a mo abusua no mo bona konhoma kopim 40 days bate bia me ne wo kasa ne na sa ne ma no eni ho sede ne e kan korampo no se yesi be ma na wo firi mu na anamu a abusua no oba na abusua be ma na abusua hia ne ye busa ono be ma na wabedi ne wo faade no anani nua ade ne se eye ni nua no eyere no obeware no anase onware no unyaka se onware no a neche se esu osumu no sa na amamere no bekiro unyaka so obeware no nso dia ese woto aso bona konhoma na se de na menua na ejem no se ekoye abusua fie dia sebe wo be ma na nye wo dia wo ba beto ye wo nanam na esi wo fa bi na o sa na obetu bi na odim bi enu ti na ma first no be kan se be ma ni free mu a ni yi ne yere ene ne ma no afiri abasa abusua fie no na ni nyina nso mpo no ne wo ba bi wo ho e kwan wo fa so kwa aware se de one ne nsenom ene ni nkuma afo sitie no na ebi mu nso nya akwanya tena fie ho emomo makora benyi ni wie akan amamere sa nete ekire yen
yenkodi papa de so papa ye ohene kora na unya kwan nyina de edina menka kakra on se bantima eye mamedwa bantima akunwan ye piki free enhemfo ne mem enu nti eno no ye frene mamedwa eduru mebi wo ho a se ka amamere konkon na azumi se ya na enhye da memsa enti so obehwe a de wodi ne papa edi panyin wa ba bidi aha it is ana kan amamerete because me kai say kunya na ye sorry odewe me kai say obitimi ka say akanfo no empe adwuma in this program we enu nti om do mani ato om wo fa japade so ne sa ne ma enye sa ne no enye sa ne kire memum first no ye ton fi japade e de obi ko school ye dia e fi japade kosia wo am obi di tukwan e di ntia odo no wo ho ahofama ne wo ho enu nti wo se nipa na bia ye ton fi japade de ma ko school na asa odi tukwan no eya ne koye din so obedna wachi ama abusua no nenso besisa me no kasai se wo papa bi o papa bi ekusi fie no de kosi abusua asase so se kim enye ne madea kotu bia ni Ghana beje de ama ne ma se asase no odi si no enya koye abusua ne de ade abe abusua ne japade eno ya kamamu asemo me patan se me ka kan amamre Minya mama nso mentu askakra on mama nso mentu askakra on say hwe ye asante fo na say ya kan fo anka mane lande ya anka mesre wadaru ma wedi mane church na wo from police na ba okay the man friend na the mane church na say na ya ayeke be pa so yo me damase enti akan amamre ne de me kan se de support ye ma one so be ade to ni unya be ya kan ni se odi tu tirim se o ba o ti ase no prane ma o ba no ifie japade untimi mfa ma o ba no sa nete because o be different o bi nsem ara so o fa bi nsem na udi ye e na udi do stage bi fan se ya ahene no wa ni bi kura na se de medical aka no yetimi eyi abusua japade bi ana se yes koko se yes ka se ya asase yetimi ton de survive obi kura betimi ya serious abusua ne timi de omo asase anom koko kosia wowa ne ye de ahwe nipa ne yare enu nti akanfo de omo eniema de omo mpene ema ne nkodi abontene eye ema ne madea saa na meka no me pacho obi nso nto aso bi nana kwa me that's obetimi abem ana ma me obi bi kweka minya bema dia na me kan so on say da me bra ne kan me de kakra na kan me de kakra kan me wo hoyi